don't say awale na gu ena say wo yo ba nso na ko obi kunu ho a adepa daachi obi beba ukunu ho eye simple logic ena ma menka we awale mu responsibility no enye man kwa na eye o emema no muntia ha ba ma wo yetire no se etire no sabe wamfa empathy ene wisdom enwuma ekon na eye yire na etire ni siso no wo bre ewa wariem it is a obako wari anka se ena ye share wedding ye ma ring wie ye no waja bibia ye na wonso wale ni wie ye no wonso bie ka do ma na o wale ni wie ye no wonso u frajuma ba be fina fono ho o wale ni wie ye no waso ya kasa I love you brother ebra na ne twempena no obefro ka wo gina ho bie ma ne be wuram so hema enti responsibility no ye both sides wontimi nko wale oba metena fie na wona so mo bra wo pe wono wonamfofo nko ba mukwa amakope ma na ne youngest akodeda wo bai ko hospital kra no yesi wanya nam yare nso nko ba adwaman wono okofa bre no na oba ne ko kasa wo se responsibility no wo ba no wahwena wale yi ma ne kan kire wo ware be ma sabi adepa wodi ne nyansa etua ne be ma no a wo bre sa mema no wo be bre papa because one fa bibia ho selfish ni woni mu ne dia ne se wa pia bontena ko bu ni pane ho ato no waba ena de pama minka se mo nkire wo ba wo ya responsible no ti se Maame Serwaa Akosua oba papa nyame nhira wate Akosua Serwaa Afutuo mi kunu ko Ghana ko betinya to de man gu Germany opabro kire life ama wo mo na nko akotena Ghana ni kunu in the name of Aware na nko odi be manachi na nko de ne bana manani e wo Germany na nko la no model love na e wo ho no wonya ena Aware nti adepa e ma bebre ba atoto o magu ebi gu Ghana ebi gu Afghanistan oba atoto o magu no omti abrochire akwala no kura hi mommy no kura no de wo hwe no ofim se ne maame no so nya ne maame be hu ni bakura 15 years 20 years akwala no kura nim se me maame ni papa ni picture no hunu oba Serwaa se mentumi mangu mehwe me ma metra Germany mehwe me ma enkwala ne ka se yes mommy we are hungry kura na mfa so wo so enkwala no ba na tuni kuna to ate ye de ne hye ne yam akwala ne ba ne de ne hye ne yam no ka se mommy I'm cold eno kura mfa so wo so dan say me to me magu na maka se in the name of Aware me ware hwe ma me ka se wo nkire adepa emma mesremu ukono obi ne yere te ho kama enko wuram nkose ho because oba bi ni kunu te ho wo firi Ghana e ba adepa se mo esisi abrochire ha yanka no kore adepa me ne yere ni adepa me no te ho kama obi firi Ghana e ba adepa kwa na abepa me kyo se yenyi ni pasumasi ma ne mehyia yen etiri modene ma dodo na ye wo mo ho atamfo nti no na mema bi ntimi hye wo mo ho so no adepa wo betu wani no na saa wo ba na ye je no betena ye fie na nam wo so no na me ne na nyem ama me ma pam wo firifie ebinu mu gira he ye dede enso ye nimu de o ma ye adepa yanka no kure ma ye ho emme sofa saa wo ba we ho kasa ye se a wo pe kasa enso wo ba na jew aba ne fie wo firi Ghana ba woni ba bi tena waje wa betena ne fie wo wie woni ni kuna wo am ya pam wo ba no hwe oba bi abeko obi kunu ho akose fie ho akogya ware no akopam wo ba na firi mu no I'm telling you say ahoto adi ahota sase so wa modam antontoma anwu a adepa wo da achen ye basa because maame bi su a wasu agu kete so no se su ne di wachi eti adepa de make kan say ewiase mu ha no Bible akire ye pefe o kan Proverbs ya wazidi wo wura ba bi koye ho sakasaka no sebe sa nipa no ya wono kura nkeye o kan John 10:10 a wose wosefo ne ba no abewia no abekum na wasen obema bia wo ne wo yire te wa oba afoforo abewura mu no wo bewia wo obekum wo no wase wachi yen kan no kurema ye ho adepa time ya cha se ejina so ache bi sei mayeso ye oh yeah me jina so tie pa preaching no e wa pa me jina so tie adepa kasa se nye preaching no kwati na be kasa so be kasa ma me nya wonti na me kasa wo pasi fo me ne kobra wai adepa se ne ye kasa wa hu
Yeah, kasa wo. For preaching at that platform. Me, I'm trying to catch a free that's all about preaching. You're go preaching the page. What are you talking about? Mr. Mama Munyasa. I'm a kasa krawa. What do you mean? Okay, of us ready for one team in Ghana, madam. Of our dear so me the 5 My just sweat here will be a preaching and be preaching. I was in Mimiamano. of our casa. Yewura Bible ma, Bible na mi wura mu ne, emu ne yewura. Yewura Bible ma wo. Nyankopon. Wa hyehyɛ ne ma pepepepepepepe. Awale dodoɔ. Me gina aka kyerɛ wo sɛ. I'm person me bisa wo for question. Ka je se bisa question. Mama no nsi me pa atwa maame. Awale dodoɔ. Me gina aka sɛ Bible tia na me di ntoro. I will tell you for fact. Awale dodoɔ. Bible nka ase wo tia. Nemo the Bible kan say opese wo ya sori penini opese wo ye osofo opese wo ye adwuma wo asafumu a wonya dibre wo asafumu a en wo se wale ba kope nemo wo apese wo wale bi kan wo yire ho mpo no adepa ye wo process ya ye fam de wale bi kan ye yire ho wo ne wo yire bobra wo hia wo no ebi a wo chele watimi ni ma star na yete ho no adepa obi bakura na ne girlfriend anase ne yire wo se sane mpago akogudam because mpaboa ne to nyina tete nkrama de beko wo bi hia wo no box akora wo nhia bi da wonni sika wa boa wa ma wanyini wo pagya saa wo ba no wo be so wale bi ka no ho a wo kɔ wo ba nanim ene kora wo nko a wo nkɔ wo de panni bi di wanim na wo de ato nanim maame adepa wo kunu suro nipa so peso wale bi ka wo ho ye pa chaw empata ben no won fa ma wo no wale bi ka wo ho eno na adepa be ka se oh Papa, oba wali biaka ho amini problem. Ebi atontoma duma me. Ne mami kosia create. Ne mami adie we. Ne kwa wale. Bema we ya responsible no. Ya obu ne yere no. O de mpata ne bema wo ba no. No move on. Akoware second wife na beka ho. Enam se wo de mpata ne ma no ne nipa timu no. So kwa wale sa wo ba ne ba de pa. Oba ne timi ngas wo akowale beka ho mempene because wa ma wa hunu wa pata no akoware. Na yemfa wo metena oba so wa brochire ha. Wo ba ntua dan ka. Wo ba ma gillies. Wo kura wo se won waka kira ban ne se mema ne bebrebe na make on adepa. We me kan general. Mema bebrebe aka kira wo mo yire mu se mo gwa ban ne yema. Ememe tua mortgage na bi ntua bi o wo hye ne yere nchen e wa ban fie ye ba mpa ba ya inspection o fa ne bag bo na chi no ayi ne niam afiri ho bi so ba na kremu se we single na depa sa ba ma wetina wo ba ne nchen a no asa fa ne bag akọ Ghana se me ko wale abeka wo ho na adwene ne ya depa wo de ye nka no kore ma ye ho wo dwene wo ba no ho a na wi aso mo pra wale dodo pa ne ye mo ntimi afford wo mo yiri mpo wo te ho Minu ama emfa wusika emo abema wo hia no na hia no mane ntena ne hia mu nyame nim de ntia wa me na hia no efi se bema bi wo no ma nyame nim se wa me na hia na obepe ma akora nya is eti nyame se mane ntena ne hia mu na akopagya na gina ho fa se sika no fa hwe wo ho fa se sika no fa bi ye wuti fa bi adwuma fa bi tua wo school so fa bi sua adwuma fa bi enwuma fa bi store wo wudini mu ji asase wo wudini mu me ntwere mu so afia pokua wo dia wo no ba bia nkopere ho wo ne side chick baby mama si bia nkopere ho wo eye wo dia emfa wo hye branch be ma botom se be ma bi dada e na boa me e na investment emuya no me nua ba wo boa enkogi lo ma be ma kogi fa yo ho ye wo wia se be ma ne ka se wo de sika wo de japade wo no nko ayi nyine ko chekura wo mfa ho na se wa anye sa na ado hyebre ko hye ma botoma sa be ma no wo de be hye wani daachi no wo de hye wani a na wa kai se papa mu bube wo se be ma anye sumuye ne ye ti ato no so wo de wuti to be ma so se sumuye obeyi ama wutira bobo so amanyansa na babak ade pa me ka wo ya kire ma e ma na ye victim kese wo ba bia invest woni kunu ma digalam say site ya ma no lady no inbox so me frɛ me wo susa kola adepa wo se ne kunu koye ya gold no pie pe no ena adepa ne kunu sori a emma asem nko a obi a wo pick no from poverty wo ba na wura mu through politics akonya site ya mana wo to gold no ko benya sika wo de be ana ne yire ne nko ama ne yire ni agye time is up adepa
what the says sikano what the says sikano pe maji jene yere now okay na be so on to taware so wo mo yes side chick wo mo nti say nyansade we yase edem ye bibia frustrated no ne tama so mami bisa me see for kra mitimi bisa question busa mami Bible quotation ben ofa bisa question busa mami Bible quotation ben ena ka say wo pedibre wa sorry a ena e wo say wo worry ba ko nan worry mi no quotation okay me ni Bible Second Timothy infa quotation ben meba mami 1 second say me Bible no da ha na okay as I wo hwehwe quotation me sign bisa question bi so dim say that Lumba na onhodi asori position bia so ogitum sa yes sa sorry bia beka say oya sorry penny wo baby sa ana meboa yes onhodu ogitum sa meboa me gitum onhodu position bia very good so onim say etie ye de course wo that Lumba brabom eye entitiye ene ye de kabi enye se de yenim ena ye ka eye de yatie ene de ono so aka ena ye de kabi ena ye assemtie very good so unim say according to that Lumba na kasa no se enye Teresa enka control per friend na control enka wentimi entubi enti na chese se ye mfasika emboa ye yonko a ana ye mfasika emboa ye ho a se enka that Lumba enka wentu kwa anko aboche mama Maame Akosua se wenko hu na hu jintum sa okay mami you are no efutuo ya nda wo de mai ya bi efutuo ya wo de mai se ye mboa ye okay so you say that Lumba uncle Pierre Germany mami you are no quick mami you are no yeah and say Miss Akasawe up till 2015 na ma adwene da so ye old adwene no and saying 1980s no e bra na ye mu bi tutu kwan no minimema omo yere mo nya opportunity ya na yere papa e be fa nako oba no si daddy patro fa mi kunuko no nko ye dwuma me fa me sa mema no dodo na beduru America ha me kasa me kasa Europe ile be kan America ha dodo ni beduru ha no oba na wo sacrifice in the sport enye no asem na me katie wofa me say se ujitum se me debio de wo kan wofa de wo kan na me bisa wo answer de me musa me question no me see me you are no enye answer na me bisa answer na me de answer na me de ma me you are no answer me question o say de wo sika ya fanya ye ho empo me you are no tie me you are no me say Afutuo na me de ma ye no what was that question me you are no so na wo sa be wure Afutuo na me de ma and I make sure I was in the 1980s 90s eba no e ma dodo na sacrifices say mi wura yan to asasi me wo fa so be fama ko Canada minti me pese me ko wo ko de be fame sa me ma no dodo ni be dura brochire ha no minimum fi a wadi ba ye mu bi ye huni pa minimum ba kwa wo da na asi home say ya do de ye na yire no me wonya me bobo obeduru America ha no o ka kire na yire say me patcho me mpa ubiem kama me na ya bodam Auntie Naa show so oba bi ba ho enche kura wo 2000 year be ye oba bi ba ho wo se ni wo fa na ko Canada e no ka kire ni wo fa se onfa ni kunu nko ge ani ba Auntie Naa wo no ya bodam be ma ni koduru Canada no wo se on pay ni biem wo mo ano so no nko bia wo se me moa wo o mena ni sika ya dwuma wo se wo ni bi no waware me kire wade die emema bi dia ya ma wo mo sacrifice ama wo mo no enu nti die mu bia futu asesa se ema be me bia na ada wo se pagya me gina ba bi na me yeyi a me dia behwe wo se sika na opportunity na wo di pagya no fa pagya wo ho because wo di pagya ni gina ba bi a side chicks ena no wo be kuni sika na wanya no ho ejapade na wani abre na wo ye no wo kwa wo bebrebe ama wo ne wo ma yes ye piema gu nchen Wafa ansa ne ntame ye misa obi wa yesra wa wafa no me bisa question mami bisa sabna enya ansa na wo ansa no ansa na nam jama wo mi bisa no e ka na se rubi wai
Me pacho offer Auntie me answer question be sabi because the time no aso nkofo bebre na wa se wa mama yeso yankasa bi why Esther the pampacho ma mi bisa me question we answer wo question Daddy on my Bible Adepa. question ne de mun chafu na ye Kasa bebre. And some more can na bomb not to. I was say ebisa no questions. Allow them. What do you mean? Enti no momo submission mo the better question now if I am person motia because I was me picking so I always want to give people opportunity especially more first time no person be kasa me time me submission me ya question am wofa okay okay it will be pacho yeah we are no mesiu na ma pick me pacho me pese me bisa se wo kasa no wo se e ma me ye mfa ye sika mmoa mema ne ye boa mo no mkodu baabi a ombeyi yama na mesira wo ye ma no nso na be ma na boa yen ya nso omo de yensi beebi a ne ye yi omo ama no so yen nso omo nya ye den ana ne kosmienu me ba cha me question ya 3 aya 3 ma mi bisa ni na mbom no nsime okay me ba cha ne kosmienu nso me pese me bisa o se wo se mama ya mboa ye ni ye kunum tia e ma ya mboa omo nya ade wa kan ni na ya te na me bisa o se samamboa no ama na anya yie anasamamboa na mfe na ndu bebi a mepese odru na mepese wan na ebeye ni yie na me ba be fade ko ni atoso miensa okay mesra wo mesanso bisa se o kasa no wo se wo ya side chick na se obi aware na wo bowre na ebusuem na wo kokose na ware a wo kita no mekase na me bisa wo me fan se me nua bema na sa waware na oyire na one ye ka ne sen one me nua bema ne te no ombu me nua bema no oye me nua na ya kayaka de because o claim so no no toma me nua bema nto tumi tu me nua bema nua magu abonten o kasa che me nua bema no rough me bisa se eye wo ana wo nua bema akwa aware na ye ne sa wo betu nua bema no fo se ontena aware no ho ana se onko manu asi okay Mate, first of all, first question I will say, it goes both ways. But then I make a such a we are Bermana, Kofa will be back. Ebe share no the two school university near the no we know the show and in our school now wouldn't need to we won't cobia a wow business. Me advise Bema Pia say, Bema we win education, ma for back with a PhD, abrawo, prepare from a Walmart. No, and yes, sir. We are PhD in the canon, sir. Woman, any class. And no, yeah, foot to a member, and when you invest or Bemu, abra we invest. Number 2, question now, Busayano. Well, last question, my member asked my second one or so. Well, last question, what's this say, or 30 na 1 year dano. Me pacho into the divorce war hono. Bible mu kwa Nyankopon ka kire Moses say se bema bi ne yire nti wo ho ase no mo beku pia ba walija ye krata ma wo mo no obi anko. The first certificate produced in the Bible enye marriage certificate, it was divorce certificate. Enti the American say we your oba na se ofiri se unua bema bi oba bi tete na se unua ma ntimi ntenemu a ma take steps onya aware no no nko. Enti na me ka da bia say se ena oba nso a otoma bema di no wo ye bema na adu nsa gu achi mi swami yare mi yadwuma seye ebi a wo boa fie wo mfa sika mpema wo kwa adwuma a wo bantem wo boa wo yire wo di buo ma no ena wadwuma asen so wadwuma sen na sa wo ba na wo ye we nyina no wo de hye wani a wo ye oba bo nsam Jezebel na no na meka ho asem na mo wo ye bema wo nya sika no wo de ne na maso wo yire ka bibia wo ntie na senne wo yare da ho anase wanya wadwuma aseye a na so oba ne na etoma wudi a ebra suno to aye -20 obe junior magu abonten no akosua nyansa the America way wonyansa fo beti maseye se wo ye bema na pese wo yire triti wo ye a ebra bibi wo nsam no triti oba ne ye e ma ne ni yaw so ma ne di yaw na se ne mafiri wo nsa e ma wa hu wo mo ye multiplier do de ye ni bi o de be ye double. And our last question na ubusa no se we invest wo ho na se we si ufie wo ye oba we invest wo mu wa ko school wo ye wo nurse
we you teacher we business we be adwuma adwuma na fro we pama de we be shop we first kan ko wura bema na so ko hia bema na say bema na say me so ma me ajapade na say wo ba no wa ye wo de a e de ntina akopre bema ne de we say we invested as a bema no ka say wo ma hwe kura na it's okay because wo de na mo de ya ne say wo de wo sika nyina be wura bema mu na bema no e be wiase no wo de be hye wani say wo kura no wa anya hwe ama no e de me sit down obi ka wo say na me ne da container mu and I'm kwaji bosia loan e wo bank man no and papa no to talk adepa ma yeso e make a submission it is a submission answer me de ma wono no asem ya meka no me ma ha meka de be ye nipa de e ba ha meka no kure aware upejai adepa ma me so make me submission European pattern no so European and do so global na do no so global pattern yanko yes I'm ready be feed them beka no menye sa no so manin can quickly now okay you ready Samsung yanko my ready but manin can it here oba me dase nyame sha na waduma pa oye onse watiefo nyina sabi o platform no nyansafo akukudamfo no mba so na mpese me bisaw asem ba ko pe sesi a metam yesey wadam ma tam na ya na hu hia me enti mpese me tam na me de conclude ma say what they kasa o cha me prompt why okay me dase we asu we aye wo no me starting ni say aya sabi obi a o kasa no aya na adwene ne say bia na adwene so che ho mo mutie but aya tie ko so wa adwene pa na sabi mpreduasa anka bayira ba ko de yemfa ahoma nyere emmom ansa be fe dia ho ego adie no na enye ba ko what you say na me kan say ya papa Lumba asem ya na akwa ba be sise sabi ye wo binum wo kwa aya na omo adwene no sabi onu Lumba adwene na so megina platform yi so no mo kasa aya sabi mpre duasa omo fa ni die e ma de ni die se no ye kasa ni ye kotu afi bible ne da woro minue yo kasa sisi na okotu Timothy 2 Timothy nanka me pese ode verse ne ba nanka me ready but ode so hono no ankasa kura ntima mfa verse na ma ne ma and yes 2 Timothy kra 1 Timothy chapter 3 o read you how 2 Timothy and you know na kasa you a man in control na can make sure the correct place First Timothy 3 na bie bible e wo ho anka na me da ken karen a kire me pacho and I say a mistake na me ye e 1 Timothy chapter 3 verse 5 tie we so be kan wasem aka wasem no so mu wa no ye wo ka obi kasa so mu na no so mu me na me ko tu ye e 1 Timothy chapter 3 verse 5 kan ko Mr. Mama my ye sua de mama na you so correct no kwa so agya tum say a mistake into Mr. Any dear kwaso mommy emfa entiase na yenko ye ni why Mr. me pese me program na kama na enko ye banta ye start banta na sisi ana chese I was me pon because my platform na manzafo na e ba so because se wo bana wa adwene ye ketekete te se akokọ creators ya men to try am amen try am ya na ki we from say kind want to together platform kasa so nyansem ade na dwene wo from say udwan want to us I told them try say me ma kwen bi afa ye bi ama sabri so it's too wo first wori pe kasa no obi e ba ma ne wa wo ne no mamam Samsung omo wudi wo de waka na ase wo so kan wo de me be no na ya na me mpe no wo kan wo de Matias ye abo bi ya frɛ nantwie na osi obewu a na ode na ho ode ayere no apre na ode age no ho na ni ba na ho so ne yatwa diti na owo ne nan wati ase ne yakunu fala ya mmere ho enti no me dia me ka kwa ne se wo so yo ba na se wo kwa aware a di waware ye ni mamfa kwadworo enkwa aware na mmom di waware ye ni ye mfa certificate enware o tom
ye de ahobrase ne adwempa na ekwa aware na mmom se wo yoba na se wo di certificate na se wo de kwhye mpaase a dan so a wo be kwa fa aba no na di onima aware ni makrokro na odekọ because wo ye ni yie a anka wanim yeren etie men ka bebre but the men can say ma more platform is so meaning say mo sua de because maame ne platform ba so a aya mo sua de na mo fa de sande kofie ekobo mo bra the men can say wa ware ase bia no di wa ware ni na som wukunu na wukunu som wo because benkum kura nifa na nifa yeren akura benkum because ma more platform so meaning say bebre sabi mpra duasa se yesi ya Maame Akosua Serwaa me bodin sana o Lumba tiase no ompeso odi na daja beba beto abonten ompeso obegu nanim ase na se sabi mpra duasa wawu na se ho na court sem na obegu nanim ase dia ene ya sensebe anyansafo emfantu omohofo menka se bebre ma me da ase mo obi mra na ometo aso me se me kasa me pese me kasa sisi ya answer na meka Me permit me to real quick. I need to drop. Hello. Sorry, Globe, why ready akasa why Globe? Globe. I think So Globe when you're ready, men in okay, me pacho Maame Nkasa kakra why. Debi my ready na me kasa ba na me nim say mba. I want me too. Okay. Debi me too. Well, Auntie, anka me read this scripture, but I'm say me flippy call ho no na sound no call ye Auntie me read it. Use and patch use and patch me too. Yeah, you know be man the car you know. Why you know me too. Scripture no boss so no in relation to be a wo person what di osofo. Auntie, wo person ye nyame adwuma a wo ye be ma criteria e wo se wo meet. Eno ye Paul adwin wo ka se na be ya obi entumi gina baby nka asemboni bi emfa wo ho. Now me move to me point and pese me make ene bem say nyina ye ba social media say ye ba be sua de ye be kire ya adwin se na be ya de sua bi wo ho a na ye nuanom na nyansa ni nipa ba akotrem enti e bi obi ka kakra na we su kakra na ababi wo mu na wafa but let me say the whole thing na koyet say atem the DNA obi ye tufu ama ye ho wo ho na esa na adesua bia anim na ma yen kai say bia obi asem aba wo na akai wo ya obi a ana say situation bia wo fam nkrofo bebre wo ho a omo stepmother enti no mo abrabo akoyet say na etie because oba bi ba ware ho na ye kiki ni maame enti that pain that bitterness na when to me invent ye wo ba no so anim ni papa so no na wodi afa obi nso wo ho a ade bi ni maame edi ye ni papa ma na brabo eye basa ono nso wo yaw sisi ono nso di akogina wa picture Lumba say ni papa na wakogina na chi obi so a picture we say ni maame we so obi so a picture say okay fine we maame so anye maame na be ye adwuma mi so mi gina odo Bronii and all that but ye to me make a point Globe match just as ebusua for any day kwa so me say na ma ya de pa na say ma ba mo ma yesua de say na mo mpa watapo ma me kakra wo de mo fa mo sisi screen so omo so omo first time mo follow your page Mr. mo follow na mo support ye Mr. mo ena ma ya de pa viewers na ya de mo ba so nyina no so no mo be che ma adwen nyina so medam ase mo gift ya mo follow ye nyina so me koso na madam ase na ma hye mun kran say wo be share life no na wonua bi enya bi asoso ahwe ade de ya ne say ensem a etwagu enam wiase nyina de bia no
na ye de ababeto ha na afi so ya pensi ye bie mu na ya che ya adwen by so doing no unua ne wonya adwen wo kwan bi so kra na ye see we agree to disagree na usua de wo unua ho na unua so esua bi wo ho eni die kwan so ebuo kwan so sa pepepe me pacho global yenkoye. And in the process of say, ebi mu venti omo frustration, ebi mu so express omo opinion, na ebi mu so ba shi I say wa assume say asimasi ye nipa yi a enam ni so a ebi a me call situation we mo ntima me so me use so situation lumba situation na me mfa ba shi obi ana ye gu so na ye ka uma ye ndwin say e wo mu say ebi o venti frustration de ba bisa hu say asem na wo ka no who create problem ama uhu in future and now say ebia wo boa ama ya solve one problem ye nyina ya gi atom say ye major problem I was say ya address. That is why we are all here because who tufo a social media wo ba bi befa enti omo a se bi omo tu nkwasiafo a omo ka omo tutu nsem ne ekika ho na ade na nye nokre anase ne oka nokra nyanse ne ho besa ne se bi ogina afa bi nti obeka ama na ye nipa bi a one ne wo platform no so ya se bi o tu ama ne de amane no by the end of the day no uye wi obi be screenshot obi be record obi di be kwa akotu baabi wo na obabi akopie wo ho na nsemfu na waka no se bi o na ono nso akofa na ode bo ne bra enti in the process say ye na ye event ye frustration wow by the end of the day no uma yen take way into account yen take way into account me say me papa owari obabi owari oba no ebe mi say sa first born ya ebi mo de ba enye nkrofo maybe e na ebe pie mu enti wose enye ne ba omo se ne ba enye ne ba omo se ne ba e na ne papa mo ko gina mu na omo ye bibia no kre ye wo akola na enye ne dia ebusua ne si o se akoye oba ne ho ade enti ene ne ntina omo didi mu ana omo wo second one no na eye ne ba but situation me papa o ko mu no wo sa maame no ye me papa de kan abusuafo koye ni ho ade e ma me papa me papa ankasa ti ni sika e na ode be ware me maame ni nyina ye afia ware e kire kura no maame kura de omu ko hira aso omu ko court we kwa asori ye bibia ma sa time na ni odi kan no okọ me di papa echi efi high street What time no enam se nipa na be do so wo akire ni nti no mema 3 minutes aka ho na mpacha do no sia ma me di me papa echi efi high street Accra high street upon our office na makoshia no multi stores enim na yeko Fridays because Fridays yesu yeko school Accra enti yepon a na o the video bi afa yeko malata e committee maami ya onya hu papa na obema ni masika o na wa hodu no me say enya sem kitwa wo maami ni ye ya ma ma na omuti market ho no e no mu start sem papa kokho a na obi e push ni ba ma no obe hodo titi na tare every Friday ye drama na ye gina ekire wo enti mi hu bi wo ni baba ako e decide say obegina ni papa echi opo ni ba no e reject no e ma na japade owu ye kra na japade kra ni ba no me na me fa no ko me fie e na wote wo ni be da ni maami won fie be se 5 wa ma ni bi because osisa ni din e na osi there bi on fa obi papa di obefa ni papa di eno ano no won enti nsem ni bi wo ho a woni abusua no mu a woni nokre a ye we enti se ye tofu a wo ma ye use ye personal way fa ntofu wo tofu a ka asem a wo fi se ebebua ama daachi bi akola bi kotie a ma ni nko make wrong decision na se ye gina social media na we tutu na ni enim kra ye se ye wo na ye hu ye si ye hu na enye nokra nipa nim se ne o kan wo de isaade because of what
camp binti obeka edi asade manuesi Yo global that say me pacho I think say a drew Nana Kwame and I say ohima so na men in control aba Nana Kwame pacho yanko you two hona yanko Nana Kwame Mohima Kasa. The Mohima Kasa, why? ohima kasa and Aye. then I mean unya kasa de means you na men phobia why Oh, Kasa, dear, Ukasa, Ukasa, or you might have Kasa. Okay. me kasa wo kasa wi na ohima ba na me keka ne sana kese obi ehu ba bia wodi Okay. Yo, Madam Wasi. Robin di men in control echi wo kasa na ohima ba na men in control na Robin na susaba Okay. Me so, Madam Wasi, ne sebi. Adesua yi na yesuan platform so Nyankopon hyira mu nyina. Na kakra meka ne se enuoma bi wo no mu a aya yede tutu bi de ho ena ebi so die so aya na eno no ebia emu odu Yaw Sarpong de etimi fan tutu Lumba de ho da se Yaw Sarpong no hwe so wani ga na abonwum o mo start enwum no to awo ayensan gospel band menemeti ko tintina menem ni na eti obay na so mu na mo boy nwum no a de se pa obi ebepia bonten bia oba no ne ne wom a te se wo ye adwuma na oba no so mu a wo konsuo mu si dan na oba no se nsuo ma na wo di si dan no ba no aboa wo Lumba se ono nkwa na ebo ne nwom na yire entwa nwom ne bi enti se akoba se oba ne mpo aye de enye kro na pese o ja no a to oba no kura so na wo yare na oba ne mma kura no a wo ye bema ona ko wale no frifie de hwe abrabo no ahyase no eye den na ba Yaw Sarpong sebi se edua hini ni hini na ku ase ni na ntimi nkura dua no dua no edua hunu na siwo ebetu ato ye mema na aye nwene saa so ko fo oba na so oba no mu abi otimi boa wo a se wo ye wadwen se oba no oboa wo so wo ja no kura nso a wo so ja no kwan pa so se de ofa kan ye kufie me na me wa wo suban se ne mehu na nye mame ne ko bobusua mane ye ne hwe ekwan a anamo a ebusuan betu afa ho ebi kura beba bepa wa chaw ye tu oba ne fo ti na sa wo ko wale a ya se okay wa na wi aka kufie wo kene de oba ne bebrew because ye kwa kutu ne fo suo ho entinka efutuo no ebetima ma na adwa se obia timi ye bone wo na motimi sunti enu a kire wo se nante a nante yie ebuo bi wo ho no kire wo se nante a nante yie suo ho enti se obi a waso wo nsa ma ade no atimi apagya no tokwa ben kwa na beba sebe tiwa Yaw Sarpong no akura kan omuko fa ne firi kura ase baaye manso side wo no oba betra omu nchen no ti omu nyina te da ba ko ode wo ye enti me da men kase ne mpra ne tiwa ne mmonu kase tiwa na no tum se me wura me boss wo yere de se ro sie no mesom ye oba ne bi suo na se ekoba se wo ko tra ne kunu ho ahwe no na wono onko tra nchen a adwen be no wesu ama wo foundation then foundation ne ba yesi dan foundation ne free na se wo dwene ho foundation ne free one ne yere ayensa gospel band enti bibi ni a e wo senka Yaw Sarpong no wo de kofie maame de wo ye mempe wo hwa me de wo beba busuafo o yen kasa nkyere no ye kasa kye no stira anya ne ka wa pe won sa akọ wa akọ fie ho wa kọ sumo no
Mpeso beba ma brabo munti mun be paso mi na mo tenase aka de oso open o ma mensum na memfa ma ho de na onzo fa na ho de. E simple e ma de yawo. Me ma mi amehwe me ma. Enti oba no to won no mesum no. Odo so ti hon mo oni mi so obalo. Awale kakas ti misi etimi separate mu. Kwakotena a wo so kwotena e bi afe ne yefensie na mumienu munya ne ho a musa kabom. Sana de tie awale tie. Enti Yaw Sarpong de ne Lumba de ne susuye dem. 2 yan hwe se wo de yafa me de adbs faton. Yehwe Burkina Faso president. Wo ya kwada wo sua. So na dwunu mu odu. Wo ba no ese ekuafo no ene ma oman no tumpon aduane ba bibia ba me kronum ye de. To no a cheda kwa je tractor. Ede ma ekuafo se mun kodo ma mo nyi om sika. Duane ba ebe me kronum so apagya. So adwena akora ketua 40 something ya oba be. Yehwe ye man mu. Ekuafo no su omukoko sika kra yentua omuka. Enso wanyini o. We na kire wo se adwene nko na nyansa nko. Enye penyini. Nti ye bibi tutu nsani animu a enye baako. Ofa na asem baako kan no me fafutu won kakra. 2 se woba ofasa kasem bi se bema se de oba ne kan he no there be a mema kase mema ni bi ene man su bi because me asem ya meka bia no e bi asma make obi kura beba so a France obeka ho asem ti se dara no me kan no oba bi na woni ne kunu wo Ghana ena asase bi da ho e bema no ne toy woni na wo mienu ne yire eno ye se sa ne tedi a akonya bi abeto se e ma chance o mra brochiri eno koto ne kunanim se miwura se ma chance bi abeto no aya brochiri ntika betimi a nka asase no ton na kafama na me kome kwa ma befawo wona wo mienu o wa no obeduru France ase yenu bosumi sia pakofa be ma ne nanyam se no be ma na okofa no so wanka ji so okunu de be ma so ka chense okunu a so wani kunu eno ne nyemu ye se no be ma no to asase na nampa chofa wanu si ma me wan obi mrem oh se on se mukase na matrasia se mekase se mekai se nipa begu achire nti esa na agese nipa no so aha nti asemu se ye hunu oh ha mesa no wasa request no aba nipa begu achire bebre okay mate aha nti na meka se nipa egu achire nipa ni achire dia aka be mu akwan ho nipa begu achire bebre nipa be 30 ni gu achire omoso akoso munya kwa be kesi bye okay, Ohima Pacho Bremo 5 minutes. Ohima Pacho Bremo 5 minutes why? Ohima Pacho 5 minutes Bremo why? Ohima Pacho Bremo make me akasana. Kasa men sign men kasa. Okay, me Pacho me chia obia wa ha say. Me da se so Maame Akosua ese me nkasa. Na me masem de me kon straight. Me wa se no na me tin komo bi se be ma se ukofa oba ebeka wo ho a wachi eye basa and ye kasa na yakofa free Bible mu na ye kansem a enim nko a Bible mu obi oware mienu ana omofa ama mienu bia ni ho a na chi ye basa se uyo Kristo ni uye jidini a Bible ka kire ye pray se nyame nyansambo akwanyame
onim ashasia de ochane na waye madachi esi. So whatever happened in the Bible, then Yaminim say besi. Eya na me won say Christopher you read the Bible. Ni a fast sem no ni a kind of basa. They say the Yaminim ni oye. Ye kaya to the stand say the kase Nyame cry nim se sum yin bebe wiase. What God are we worshiping? Mimi Nyame nim ne die. Me nim say from day one obo wiase. Na onim whatever will happen. Enti se Hagar oni Abraham ko ye, se Sarah wo ye, se Isaac worry say, se Jacob worry say, God knew everything. And Yankopon complaining. God did not complain. Why are we complaining? Baby ameti wo Bible mu say ye kan say ebeya nke nimpa nware ba ko pe eye obia na wayi ni ho asi wo se oye nyamedwuma, which is Paul. And nipemu no ose se meme de ka media nka mamon ware se ne ebeya mo benya masum die dia ya adwuma no na se mo penso a mo nware ba ko. Inti eye Paul na kire na adwen Absalom authority a David. David nka otu na fira konya so a ono akogi ni wuo no. Oye makaba. Bathsheba ma ni firstborn ne din ama. Solomon ne tosumienu. Se wo hwe sa nkwara ne krampa David mba de obeye nhira eye Solomon ba. Oji Bathsheba efri Uria nsem okuno no je no. Enso numpo ne beye blessed. On the besi nyame asore dan edemano. What are we talking about? Are we not learning the Bible? Nyame nimne oye from day one besi ne onimne oye. And we don't have to teach God what to do. And on yemu bi yeka monti ase no. Nyame ba aware one trust certificate amu bia meti no ha se all kase. Certificate na wo Bible mu Nyankopon ka kire Moses se senkrofo mienu ba na mo ya kasa na omo ntenio mebi ase a churo Ajagrajah certificate famo omo eno na Nyame kan ye ahyenso de ebeye senkrofo we omo ntibiewu eno na Nyame bo so. But our certificate any Bible mu ba bia eye nimpa nhyehyeye. En nimpa nhyehyeye bi e wo wiase bia no emra eda ho. So the moment they will give you a marriage certificate, Papa, Maame, fashe wutirimu se uwe adwuma ye. And if you think you cannot do that work again, go to the same place, ne jaya warrior no, and enye bema nkwa ne jaya warrior. Se me ye bema, na se me ti warrior se no ba tieti me. Na mesi meye kuma tena hwa me nkasa no ba na tete mmewu a eye me na mepe. Because certificate no ye koji free court demo. Enti se o ye madie na mempa eye court demo na me no beko ana ban mu na me no beko no maka kira ban se abrantie ye obefa mi sei na ode ye me. O ma ye njai a osi o njai. Enti aban emra kwan a ofa asoma me ne ware ye no fa sa kwan na so na guni mame. And we are not talking about any ekro asema ye dusu a ye ken ye nka kro bia ho asem se Germany ha nkrata asem tu kwan ko Ghana kodi bosome meti Germany ha ko Ghana kodi 1 week 2 weeks so be na letterbox ayema omunfo omun nkrata asem ni agro. So ekro we ye ntiremu nka se obi sisimi matena hwa ye din ama nimpa na wu ansa da bi enye saa. Yesremo nimpa bi wo wi asibia no. Even Jesus Christ on the cross obe wuno no ohia obi se obedience yo be mano ansa no wawu ye sorry frɛ ye ho asofofo frɛ ye ho elder for ye begina platform so a ye nim se nimpa ensatia we nyina enye pe timi abegina ha obi fi asamunti na ye ka
ene ofa bema memwa no oba nso wo ka kire ne se oba nso fa oba fa bema ma ne mwa no bema nso be otie o ene ye frɛ ye ho elder ye didin akese na atoto ye ho so nkwara egu ase etie. And what they are listening is papa penyin bi anaye wo fa bi na e kasa asem no nti be be ye adwuma minia branti a wo ha minia ba otie me ka asem bi a kire o ansa na membre na so ewia sensatia we nyina enyepe obi abusua afiri mu no emu de ebi de emu nye de unama obetumi akohia oboafo. And there are 2 heads a better. If you have 2 heads omuye good omadwimu da a better say baako. 2 heads are better than 1. And abrofo kano ukohia obi no hia mwa mesrew boano boana o boano no ebia na nya wumpo ena so mwa no ebeso wo so edua udua eginia wa wudi a enimpo no bedu baabi no na nkrofo hunu enya so mfaso nyame hwe ho edi hyira wo nkyirima ti mu fe no menhye fanhye yetrim se ye papa ma obi a e ma ye nya ya de se ye papa ma obi na ken ne ken e wo se nipa no se papa ma ye. It's not like that. Nyame na mobi so eboa obi se obi mwa obi a enko obi ankopie baabi ma obi so ankohia no. That is life. And I was say a TRC. That is simple as ABCD. Metumi ni obi astatia brabo ene. Ebe wi echina na meni nche bio. But obi bebe benya ne so mfaso ma ni fie ayede. Enhire ni bibeba memi nchiri maso. Moma yemfa we nhye ye ntrim se Kristofo. Eno nti na emu bi ni ye kura Bible pa o ni ye preachi kanyame asem no. But ye hwe nneoma bia nkrofo di Kristo din ni ya. Yes, ye tin sem bi sei. Eni abekirikiri ma kansem bi ato nipa bi trim. Nyame som, Kristo som. Ese asuafo ne du baabi na omo ntare ye gudam mpo. Omo kofa ton na omo di abra sore ma no. Papa yo. Sa sore ba no to na Kristo ni na asua ni no ni no he. Onim no. Bado oye se na ebe ya abonti sofo nso ebe nya so mfa so. Minia be ma hoti ya, minia ba hoti me. Aware eya sede ukoware a hwehu se wukunu na wone nete no de wo se oye de boa ne bia de beboa no be ma no so oye nyansani a me ka ne biu be ma ne ye nyansani a obia ni ho a obia boa na ni wure be fi ne da ni pa bia ni ho dise ne no onye nimpa se wa boa me ma ho kire bremu ma me da fom mi wu na wa boa me ma so regina me na so me si da bi Bidi emitimo diansi Lucifer. Inti sa ni paname ne bone ebi ni ho. Badi ye bua nkrofo a debi ameka sa asemu yi. Emra nkrofo da fom omo bre na ye bua omo no ye nhwe ye nsema ye ka kire omo yi. Because nimpa wa ahokyire mu a de obeka kire ni remfi da. Nipa wa ahokyire mu a especially ehia nimpa ehia be ma na dwuma sei otifie onyeska ne ho kire no. Aseme be free oba wanum aba ka kire sa be ma no ana aseme be free wo be ma num aka kire sa oba no ni re emfi owi ase da inti saa nso no na ho kire bremu na wo kan kuran hye sem gu na bra boso etunufo ehye ni nkuran a ni re emfi wo da kopim so odi bewu na yenim nkrofo omo ni nkrofo agyae esu be kan omo well no na edan ne nneoma ye de ama sa nkrofo no omo ni omagyae no omo ni omo tekrampo no omo nya saa ya die bi enipa ne ye ma no papa bi o ye ma no abra no wa ho kire mu nti mesre mo sa situation where I come ye ye mu bi sisa ye nkasa wa ho bi but the moment e beti sen crofo gina baby the bible no bible na doso dodo entron so kwa na edi twa obi ani ho ware mi no bible ma na chie basa da bi Joseph Eko sa ho kire nim because then Nyankopon peso de ni koyi Misrim for efri ekomu se Joseph ankopie sa have reason ho ankopia hemfie ho a ke komkum sa ankrofo no na nyame wo reason ti ode ni kopie ho me na ma se nyame hwra mo
do yes or no. Well, Drew, so Kasawai. Man in the- control. 02 why? yeah. Man in control. Thank you, man in Adepa control. why na do no so? Adepa why na do no so? Ruben edu so kasa. Ruben asa one wakasa. Na be men kasa. Nti kasa me do. Man in control na me sure wati. Sayada say me ko platform bi so na me share me ma nya asafo bi ti sese ya. Aya na makuma tom ye. Wakasa ba makuma tom ye papa.